Number light sparks of wind. Light sparks of wind. Ngawan syahing utrai kadai kasih jong u. Kasih syong thai kasih jing men ba jing kerku. Ngawan syong bang ngawan syong di kami utrai. Kata udon kata rengkang Kristu ai. Ikmik bagi kun, Pai papan nang babun. Akmi syahing upa kilek kiu bung chicken Ngawan syahing utrai kadai kasih jong u. Kasih jong thai kasih jing men ba jing kerku. Ngawan syong bang ngawan syong di kami utrai. Kata udon kata rongkang Kristu ai. Iwan najan najai bakrau batrik utrai. Bendebat parari iwan lagi jin ai. Ngawan syahing utrai kadai kasih jong u. Kasih jong thai kasih jing men ba jing kerku. Ngawan syong bang ngawan syong di kami utrai. Kata udon kata rengkang Kristu ai. Kohimen kopada tonginang snungu ya utrai hagenegas sngi kasngi utrai kabakat lai jang kajimane lai ia ay utrai binangkarku kardo yagi wai pai wai ha kababaro ki krustan satla ka partek ya lumlam banmani ya utrai oy hakene ka por jang ka lockdown lese tinumla ban ya lumlam syaki kentang Henry haki inga sem chungi. Penginang tuai, bau trai, unang pelai lord ingi kloi, na bahara ke jing shitam chungi. Penginang tuai ru naga benda bahara ke jing tumu shime chungi. Tuai naga benda bahara ke jingai ke jingkarku ke jingkoi jingkia. Nginang tuai naga benda is Cumberlin, bad Isidaris palia, bad kamdame ia benit ibanilla. Nginang tuai naga benda i Margaret Solampia badi Amvelin Solampia kibarake egasgi kamen dagasni ngi duai naga benda i Kerin Marsha banya banlight naga jimpang jing shitam duai naga benda i Rosalind Tomni ba ensa chapoi la shai gasni namar pa cancer try na pen khai pen kia i duai naga benda i Magdalene Varba bat ki inga sem chungi kumjorong in duai naga benda i Kongstil Sidora Karbani Badga Jing Dubu Babhachogi Bautrai Vina Kerko Kardo Yaba Roki Kam Gija Rangkat Badki Kon Gikti Rangkat Badki Inga Sembalo Kawe Haker Tengu Pa Baru Kon Baru Men Simbako Kajinga ejung utrai jung iu Jesus Christ. Bad kajingi jung uble. Lem bad kajingi asalak jung amen sem bakoit kindon rengkat bad pi. Rengkat bad piru. Kohimen kopara. Kajimpule baro kakot kaver ini. Balong ki basbun mensia. Balong ki basashkor ya utrai. Balong ki baleba ye ki wei. Haka jingim ka jungi. Namar ka daw
bangi lebha ya ki wai kalong utrai ula syayap naga benda jangi bat ula penim iyagi baro lemba ke jingiap ke jung bat menda kat bangi yang rangkat baru trai kat bangi shembenda hakene ki yukerish bakui ngide bandon ke jing snautu ke jing shampang kapo jangi ngilong ki jung utrai namar lemba ka baptisma utrai ula yalam yagi sha ke jingiap bat lemba ke jimi pa jangu ula penim biak yagi dengi imbara bor ha ka bor jang ke jimi pa jangu Jesus Christ ban gide bandon ka bor ka bamayan hapo jangi bai pai bai kata ka bor bamayan kade ban pindu ya baro jait ki pop pindu ya baro jait ki jingblin basini jangi jing auria ki jang pop jim ya ki jing tonot jangi ka jing tonot karung hapo jangi lempa ka jimu jimbar kha jangi lemba ki kamat jangi shintur jangi lemba ki skor jangi lemba ki jinglong jangi ko himen ko para ha kaba ngis nautu yakane ka jimmai a janga jingkot jangutrai ballam ki bayap lang rangkat badu knamba ngindup mipat biang badu tongin nang yap ha ka pop sachasi tongin nang karpad ya utrai ban pendo no shisendon ya bara ka jinglong janga pop ha po jangi bangindup ya mat ya ka jinga ka jingkarku ka jingir ka jangutrai ayu trai nam pendim mai yegi da ka jingir ka jangu pendim mai ka longi langsem jangi pende mai ya ka jinglong shime shime jangi pende mai ya ka met ka pan pende mai ka perkat ka perdain jangi pende mai ya ka mensiam bapala jangi ayu trai una map yangi sange shipor pan map na trai Jesus kum Paulus bakui ngirung edon born gi shia ha ka jingim jangi kabangitran ban vengno katrai karku kardot lemba ka jingira lemba ka bor lemba ka snam ba kardor jame ninang yo ek jing kui induaila nga pla ha uble badon mor baro bad kapi ko himmen ko para bangrele pop shibun da ke jim par kha da ke ti da ke kap da ke jinglai klet da ka jinglai palat janga da ka jinglai palat janga da ka jinglai palat bakrao ek janga namar kata nakarpat ya kamari ya bakui kabayaisa katei soti ya ki angel bakiri kui bad yapi ko himmet ko para banduai na kabenda janga ha utrai ublei jangi ublei badan bor bar wanit senayangi badendala map igi pop jangi unyalam yagi shaga jingi bam jekut
เป็นเรียบารอพาดอนกามอนตามยายารอยาเมมีนามบาดีมานียายเป็นต้นบุโรตานิสโนยาเมใจโกเบสิเมโกปาดอนโกปาโรโกคุณบาเวอุปาโกไตรอุจิสุติคุณนับรอดูเบตากิติปอเปเตจันตาจิงเกปาตุสโนสุเมยานี Tamami baku, tamami udran, uwe bahagi tamami koji sugres, abi bayai longwe, ajinya long kawe, alu mensir baku. Ada burung upah. Amen. Tongin niya duway. Nginang duway, nagabenda para ka jingtumo kabang ipenpaw habu. Duway nagabenda ka partay baro kaway, bakandup light luit kloy na kaniga COVID-19. Duway nagabenda ka langing lang sem changi, nagabenda ka balang changi. Knambangin dup iyo, ban Manilang, iya utray, haka tembul bakuhi changi. Duway nagabenda ki bakpang ki basyita. Duway nagabenda ki barakay kasngi kamen dagasngi. Ay utray unang karku karto, unang penklay ni kajingim changi. Kopa melakot iyangi balong kikun jongka jingshai. Tapalay iyangi naka jingdum jongka po. Bartaay bangin iyay barabor. Haka jingshai jongka hok barka jingshisha. Ngipan iyakane da utray jong yuji sukrisukun jame. Ubaim badabasensya. Rangkat bat may badamensi ang bakui. Uway ublay, junong la junong. Kajing pulih nak kita baar jong kisim. Alanong kabasaw, padukat kabapra, hadukat way, pat kabakat saw, hadukat riu. Hagaway kaswi, u Elisha ulapoy, syashunan. Hakata kasnong, ladon gaway kabriu, kabarus pa, kabalapan bore u, banbam junbam. Kumta, katba uday, yad nakata kalanti, usay ledrung hangta banbam junbam. Kani kalaong hala utanga. Nga ithu ba uni ubriu basyat yad na kani kalanti, ulong ubriu ubakho chong bilay. Tongin ya thao gaway ka kamra, kabaret halor tunong. Ngin naker kenro ya ka, bat ngin bu hangta, na kabanta chong u, gaway ka cintia. Kamit, kasuki, bat kasyarak. Kanang baun yo sa hangta haba uwan syangi. Hagaway kasngi ulapoy hangta bat ulalet syong pencatat hakata kakamra. Kam hadin ulaong nginle ayu keng na kapanta chongka. Uge hazi ula juba. Kam don kun bat utanga chongka ru ulat tenan. Ulaong. Kikhot yaka.
Anda ulakhat yaka kalawan bat kalayeng ha kajenkan. Te ulaong kum hakani kasamoy anda boy biang kani kapor pin sakeduk ukun. Kalaong em kukenrat ubreu ublay. Wat keren danda yaka syakri jongpi. Kaktian jong try. Yesu yang baik. Nakasam hakundai kenambang Yospa Yomusan. Kasam hakundai kenambang Yospa Yomusan. Eduan berkot hanya adu aku akui. Hanya adu aku akui. Dan wajib itu trajunon. Jika sisa rata surban dan benda cinta Kajimpule nagasithi Paulus apostol Syed Kristan Hanun. Kalau nong riu lai hadosa pra hadu khatway. Pimtip mo bayangi barok kibalapen baptis hau Kris Jisu. Lapen baptis sa kachingyap chungu. Daga baptis ma latep langingi batu sya kachingyap. Bakumba Kris ulami bat nagibayap daga burang upa miru ngindupim daga chingim matamay. Te lada ngilayap lang batu Kris. Ngingay manginsa imru rengkat batu. Ngitip bau Kris namar bau lami bat nagibayap. Unam yapsyu. Kachingyap kamdon bosyuk halor chungu. Kachingyap chungu kalalong kachingyap yakapok. Shisin bat jinduk jendam. Kachingyim chungu pat kalong kachingyim haublay. Kumta pidei banyaw yalade kibalayap yakapok. Henry kibaim nakabentau blay hau Kris Jisu. Kani kakatin ublay. Yesu yang baik. Alleluia.
kutuhikai kejisha cumi kan petip yang aku terai. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Utrayun don rengkat batpi. Rengkat batbiru. Kajing kulina ka gospel bakot kat kumu Matthew. Kapurang aming kutray. O Jesu ula on haki apostol jamu. Uta ubakam i yala upa ne kakami banyanga umlong uba biddor yanga. Paduta ubakam i yala ukun ne kakun banyanga umlong uba biddor yanga. Baduta ubang ba yala kadim pana bad ubang bod yanga umlong uba biddor yanga. Jaru batengkai yala kajingip undu yaka. Jaru bapa yala kajingip nagabenda jonga untengkai yaka. Utau bapediang yapi upediang yanga. Badutau bapediang yanga upediang ya utau ubala pa yanga. Utau bapediang ya unongya tulupa namarba ulong nongya tulupa unyo kabainong jong u nongya tulupa. Baduta ubapediang iyaw rihok namarba ulong rihok unyo kabainong jong u rihok. Barjaru ba ay watang shikuri ka kriyat ha uwe nagini ki barit namarba ulong senran shisha nga ong hapi unong du yala ka bainong. Ka gospel jangutray Kajinya roya miku Chris. ko himen ko para bagi ha utray Jesus Christ. Ngila boy hagas ni utray kabakatlay ha kapor like iya. Badha ke jingkule mitagasni utray ukot uwer ingi barwa ballong kiba ward iya ka baino bwa ward iya ka jingim bam jikut navu. Tang utray uble ulaban terwahangi iya ka jingim bam jikut. Mat ka tong jong ka jingim jongi iway pa iway kalong ka jingim bam jikut. Ngimde ballong ki beryo basakut hakane ka perte shipor arpor. Yakane ka jingim jongi shipor arpor kalong nagabenda ka jimpen kare ban poy sha ka senda jong uble. Ban de nagabenda kane ka baino de nagabenda kane ka jingim bam jikut uble ula tau yangi uble ula penman hok yangi uble ula jid kerpang yangi uble ula penkandang yangi lemba ukonjo. Dena kata ka daw ko himmen ko para ni don kampen snewoto habang ni pay ki kimi ki pa hoy kisneng kraw yangi ki hikay yangi. But
haba po ya ka jingi jangi ya ka jing shakri jangi ya ubale ke jingi jangi ya ubale lada ka kemi ke pa ka kangla iya nga banyajan badu Jesu te ngala dono ya ka jinga e baro ngala dono ya ka jingim janga baro ngala dono ya ka kot bat ka bainong jango bale namar bale ki kemi ke pa ki kelalong ke mau jing tut iya nga ban it ya ubale nangda Jesu lada ka jingi jampi kalam kampalat naga benda kikun kan sejiayu kikun ki kelalong ki mau jing tut ha ka jingim bat ka jing shakri jampi ya Jesu naga benda kikun bisa dono ya ka jinga e bara naga daga dao ko himmen ko bara Ngidon kam ban snautu shai kada kaya kaba uble u kendu yangi banle haka jingim jogi kaya kaba uble kendu yangi banim haka jingim ka jogi but ngidon kam ban poi shaka jingi ka jongutrai lemba kane ka jinglo lemba kane ka jingkot ka jonguplai but haka ba puson ya kane ka benda ngilastang ban kam snautu Habau Jesu rangkat bat kene ke jingi ka bangidon ngidon kam ban penpau bani isisha haba ngikoloi ban im ya ka jingim ka ba utrai utarwa hangi haba don ke jingi do bale kae ka ba uble utarwa hangi ya ka dipana katsha ba don ke jingi handa dondru yang ka mensiam ban shakri ya uble kata hakasha badon ka mensiam banid ya utrai handa uble u terwa hangiru rengkat batkane ya ka jingshitom ka ba ujisu ukren hangi khalang ga dimpana haba ujisu ui ya uble upa Wala koloi ben pedian ya ka dimpana haka jingim jo. Wala koloi ben pedian ya ka dimpana kawa utrai ublehi wala terwa kokun pide ben ya lempa kane ka do lempa ka dimpana lempa ka jingsha shitam halor ka dimpana nangta penpau ya ka jingi jompi iyanga kenamba ka perte kandup snabutu uble ulang ubakam id ya kie baro jong kene ka perte kampala ikikimi pa namar bale kikimi pa lese kim tre banyap na gabenda jompi namar bale kikun kim tre banyap na gabenda jompi nagabenda ki pop jompi nagabenda ki jingtolot jompi nagabenda ka jingtona jompi kim treshu banyap nagabenda jompi mano bakoloi banyap nagabenda jompi tam uble wat haba ngilong ki nompo wat haba ngilong ki baduna harukom ujisu ulaya nagabenda jogi de lemba kane ka jinglo de lemba kane ka jingjia ujisu ulapenim yeki nagadaga da ni yusno haka jing ule penin kom minta kasni kabala shim naga kitab jongis im u Elisha udang lei jingle shakawai kashnam kaba kerteng shunen handa kaladon kawai ka longomi bad longupa katkom ga jimbata jong kane ka tinu bale kilom kiba temen tendra kilom kiba spoon mensiam haba kane ke longomi kayui yawu Elisha kalayoi yawu hawu kalayoi baune ulom ubriyu jom uble une ulom ubriyu badap daka bor jong mensiam bakui te kala pasiau hawu tunga jongga peit ngin burom ya une ubriyu peit ni yoi barabor kiai lemdi lemba ka surat han lemba ka ni kasno ngin sa pediang yawu ngin sa ai bang yawu balai burom yawu namar uni ulang ubriyu jom uble uni ulang ubadap da ka bor jong uble udon hau ya ka jim pensle
Bat kila burom no iawu Elisha. Man ka por haba Elisha ulai jingle ulai yobam ulai yodi nalor ka jimbam jingdi kabakila terwa kala treshitam ro bansna kawe ka kamara naga benda jongo Elisha. Kabamot ki pelot ye ka pisa ka tingka naga benda jongo brio jongo blai. Habaki kaloi ban pelot ye ka pisa ka tingka ublai ula persad hawu Elisha pay kaneka longami ban uni ulongpa ki ye shisha yaga ki buram yaga ban menta piha banle eye naga benda kaneka yinga sen piha banle eye naga benda kane kalongami ban longpa bad Elisha ula pan jingmud lemba u gehasi Ngille kunno ya un kane ka yinga sen bad gekasi ulala ba kane ka yinga sen kampa don shisha ya kikun kiti kane ka longko bi ka long balengi badu ni longko pa ulongoro ubatimman kabamot katinu belaka on utanga jongka ula ru ula long temen Tengah jongkaru ulalong temen kabamut makaru kalalong temen kamdon lad baro armut banyo ukun Henry Elisha pan ubadap ta ka bor balai ulak terwa kunno iyaka haus nem banwan pinsa yo ba yewu kallong hakati jompi namarba kataki ingasem kaleburom kayi ya ubale ningko kim shimla ang ko bale ko beriu jongo bale yarab yangi id yangi penkadang yangi kim shimla ang kila buro de yang mungkin ek dor ko himmen ko para ngidon kam ben snawatu ya ka jingit ka jongo bale ngidon kam ben snawatu ya ka jinglong jongo bale ha ka jingim jongi habangi shakriyawu de na kata kata jisu lada pipediang ya ublay upa ubalapa ya ujisu nanda ujisu la kran shushu haka degree balawan hiat syaki kerdan bape lada pipediang ya ujisu pipediang ya ublay upa lada pipediang ya unong ya tulupa pipediang ya unongnya tulupa balayo bo Bano bala ay bor, pada iko mensiyang bakuit ya ka bor jong oblay. Haka juga dur ko himmen ko para habang ile ba yano namar bakti don haki ya ka jinglong jong oblay. Kanang iyo jingker ko. Ladangi haka balang jongi ngidon ka jingle riu balay ya ki rikui. Habang ile riu balay ya ki rikui, habang i duwai lemba jongi ngidang iyo ya ka jingaye ka badon hapo jongi. Habang iduai hakamat i kirikui kaya kabajia ya kay rukam bakine kirikui kilayim hakaparte ban penhun yaw bale ban penkamen yaw bale kan sawan kiar halo jongiru ya kaju kajingaye ngin senang yo habang iburom yaw jisu namar ulong balapa da ubale upa ngin senang yo ya kaburom jong ubale upa halo jongi haka juga do ngile bha yano haka ne kadu ya kiri ho ngile ri ho ya ngile ho naga benda kiri ho ni ai ko ni ai di yaki ne ni ai bam yaki ne ni pediang yaki da ka jengin da ka buram kan sanang yarap yangi ibai pai kanang penkadang yangi ibai pai kanang penkud yangi ibai pai kanang ai bor yangi ibai pai haka jengim jogi naga taka dau jisu ula on jaroba ai watan shikuri ka kriya hawena kini ke barit namarba ulang sendran shisha nga on happy unam do yalaka baino hanne ngide ben sawtu haki ri mingi kamdame kilongiri bondeligiri kidon haka ri shia kiduna ya ka what mindaru kihaban tit ya ka bandi
Kabamut kalong kawe ke jai kabarem dor ha kari mingi namar kilong ki jaka rishya jaka shi. Teminta Jesu lada pikoloi banai shikuri yano kriya kata kamut ki deben tresh tamban ya ka ya no bapan kimla banno engim don shu lese kila tit ya ka minda hakane ka juk minda kibaro kya banbu ya ka balati namargem don wa haka ri Israel ri Judea namar ka ri kadega risya te haba ki trishitam bana ye nagabinda kiwe naka jinkar do jaki utrai unsana karku haga ju ka dor ko himmen ko para ngilong ki shakri jango ubale wala kot yangi ubale wala jid yangi tengi don kam banai ya ka burong ya ubale ha ka bangi shakri ya ki barit baria apren jogi ledade ha ki inga sen jogi ladade ha ki himmen ki para jogi ladade ha ki bam don la shubanyara yagi tengi de ban lebha yekiwe katkum ka jingle bha katkum ka kirdan ladangi id ya ka balang ngin yo lut ya ka jinga ina ka balang namar ha ka balang ke don ki rikui ha ka balang ke don ka bor jong ka jingi ab jong Jesus Christ ha ka balang ka don ka bor jong ka jingkongo jong ka maria teisoti ha ka balang ke don ki history jong ka jingim jong ki ba kongo ya ubale habangi id ya ka balang kita ki jingai baro ka badon ha ka balang mar kila im shwa yengi kibriyu ki ba kongo kibriyu ki ba riubale kibriyu ki ba imha kibriyu ki ba tran ya ka jingim bakui na kata ke jingai baro ngin sayo di ya ka borja ubale habangi shimendai ke yukirish bakul ru kanju namar ke yukirish bakui kalong ka jingai namar ka jingsha shitol jamu Jesus Christ ban habangi shimenda ye ka yukirish pakui ya ka bor jong ka jingia ban ka jimmi pa jamu Jesus ka wan yar halo jami ban nin salong ki badap da kane ka bor de ya kane u Jesus hi kai ye menda gasni ngide ballong ki bas bon mensi ngide ballong ki bayid ya ubale lintatai ngide ballong ki bashakri ya ubale lintatai kenapa ka jingim jogi kalong ka bas sei so barabo to nginang duwai na ka benda ka ne ka jingai nginang ban burom ya ubale nginang burom ya ki beryu jong ubale nginang burom ya ki beryu ki bayid ya ubale nginang burom ya ki shakri jong ubale nginang burom ya ka balang nginang trang shisha na ka balang ya ka jingai ha ka jingim ka jogi kenapa utrai unam pen kadang yangi utrai unam pen sle yangi utrai un sam pelong yangi ru ki bariku lempa kane ka jingi patamen siam kabangi pen pa para bor ha utrai ubale Tuminang duwai nagabenta ka nega jingay. Ko Jesu, medang terwahangi ya kabainam. Is ngamu ya me nagabenta kabainam, kabamet terwa nagabenta jumi. Is ngamu ya me nagabenta ka jingi, kabamet terwa nagabenta jumi. Is ngamu ya me nagabenta ba roka hokasot kabamet terwa hangi. Ay bangin nang ihit ya me, idang wat ya me nagabenta kabainam, kabamet terwa hangi. Enyaro putra Jesus Christ Kadang lais pak berkuih, lais pak berkuih. Ngangin ublei pak bon bon, nong tau kamling baka kendang, ngangin ukun matleng jomu.
tongin ia kerpat ya ublay upa jengi balemba ukon jengu u Jesu ulai bendalem badni laki jingkar ko bakenja beneng baro naga bencau pa ko jungi bishop jungi kilengdo patikatkis makin duk nyau ya ki pat breu balapen khamti ha jing sumar jungki kom kespa bakrau kam hak perthai bat panile kat bala makin boy sya jing im sya jing penem ni kerpat ime gutrai ni kerpat ime gutrai nag benca kane kerempai Kristen jungi mengenduk soto bom doni ai keban yarap ini keban long di peruspa hak jinglong musim kom ke jingi ye bat yakit kya mar kalian ni kerpat ime gutrai nag benca iwe pa iwe nengi mengenduk songo yau kris bala pendam klem senge ya keram jong kepop jongi ni kerpat ime gutrai nag benca ki Kristen Besyaban ben bau try untuk ai ki kejing klan ban kendo gat ba kidon ha kejing im ha kejeka ban ino no ya kejing ha ukres ni kerpat ime ko try nag benca ki breu baro badak basno tho katno kusut ulong nong shet syukor bat ba ukres bat de ulong ubesbon mensim kenduk yap ya kepop bat sedang ban im ya kejing im matmai ha ukres ni kerpat ime ko try kopa ni shanya yame ba melapa yala ukod u Jesu ban shimenda ship lem bani yaki spa to yara bangin nak kam sinda badu man kasni hadu banginda boy habening ban yo bendalem shi junam ya kanam pateng janga jingim bam chikut ni panya kane lemba ukris utrai jangim Kenapa lais pak hukumnya? Lais pak hukumnya. To ya duai ko himen ko para baga jinkin ya janga ba jampi kallong ka bapriang kun hau blai upa badan bor barra Putra di negeri kita ada di Jombi, na putra di Ciro keberang ketika Jombi,
Echutoi ni kabalang ko chuchu barokui. Kopa ke jingai bangi terwa kilong kedak jong ke jingi bat ke jingi jongi ya ukris. Ai ba ke jimba bat ke jings bon jongu yengi kinai luksa yengi banlong kiba kam kerloit mensiam ya kiwai. Ni pan ya kane da ukris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengka batpim to kendio yala ki donot to nginai bu ya utrai ublei jongim dashisha kalong ka ba shonghok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai mu yame ko kenrat ko pa bakui ko blei badan bor bat bam jekut namar ngitrip baka day kaburam bakarao jame bamelawan banyaram yengi kibru baya daga jinglong blay jame kat hadu bamela saindo baka jimpen kia yengi kanwan naga jinglong bayap jongi hi lemba utrai jongi u Jesus Christ lemba jongu kaken pun jongi angel kamani ya kaburam jame baka kemen hakamat jame jinong to ai bagi sur jongi ru ni duai kinia so baki banyar wailang daka jingkamen kadba ni penbanam Bakut utra Musim kon boru lekiba Tembak berteki arwana Gajing ya Mila poya ka benta ka bakentang tam jang kene ka yu keris bakui. Nginang duwai nadu ka donut. Maunam pa halo jangi ya ka jinga ka jingkarku ka jimpen sele ka jangu. Ha ka ba ngia solang batka met batka senam jangu ku Jesus Christ. Rengkat baduni upo batka wai. Ai ka jingim jangi kan kala. Ka jinglong jangi kan kala. Ay banginang lain luit na jimpang na jingshita. Da ka bor bamayan jongo belay. Kabal so tri kam minda ha kane ka kelitma. Duwai na do ka tono. Ko try ngaru nga ay tilut hame. Ranggat bat kalonging long sem jana. Ranggat bat ki kon ki tige jana. Ranggat bat ki mi ki pa. Ranggat bat ki himmen ki para. Menang lay ika kambala ha ka jingim ka jangaru. Ranggat baduni upo bat kawai. Dashisha melong bakui katrai katemei jong ka jingkui barro namar katang ikar padiyame to penkui penkantang yakini ki jing tarwa jami da kabappa ya umensiyam jami kum ka umje halo jongi bakindu kelalong yangi kamet bakas nam jongotrai jongi o Jesus Christ. Haka por bala dino iawu badala ka mons nova ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya opku bada ka baingu yami ula kedia iawu badula ai hala ke senran u om toshim bato bang na ka nepi baro
Namar kane kalom ka medjanga. Yakaba enaiti naga benda jumpi. Hakaju kerukamenda lalayabam. Ulashim yaka kuri. Bada kabaingo biang yami. Ulayaka halaki senran uong. Toshim batodina kane pi bara. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang bati mai badbam jikut. Yaka bayan penmi naga benda jampi. Ba naga benda ki babon. Yaka ban map ikipok. Tolaya kane. Ban kan mau ia ngam. Kusnam bakar dor jungu Chris. Pen koit pen kia yang. Ya dah yang. Kajimaya jongka jinge Namar kata, ngi ke bapen menda ya ke jingia bat ke jimmi pajung. Ngi terwa hame ko tra ya upo jang ke jingi. Bat ya ke kuri jang ke jim penim. Ngi dai nguai dem. Namar mela nyu yegi. Ki babit ban yang hakamat jamme bat ban syakri yame. Da ke bas ngeverit. Ngi karpad yame. Bangi ke bayo benda hakamet bat ke snam ukris. Ngilong ke bala penyat lekawe da umen siyam bakui. Tekan mau katraya kabalang jamme kabala priyang hasatala kapartai. Bat penjana yaka hakajingi rengga bado Francis uppa bakoi jangi. Father Anselm administrator janga diocese but bara kelingdo bat kiriniam. Tekan mau lemru yaki himmen ke para shinran bat kende. Kibala yotia da kaba kermen iya ka jimmi pan. Bad ya bara kibala klat no ha ka jingi sune jamme. Topedian yaki shaga jing shai ka kama jamme. To isune yani baro ngi karpad yame. Knang ba rengka ba kamari ya tei soti bakui. Ka kami jangu bale. U Joseph bakuda kurim janga. Ki apostol bakui. U Francis de Sales bakui. Bad bara ki rikui. Kibala pensna ba yame pateng la pateng. Nginduk long ke babit, benya bentale maga jingim bam jikut, but bangin ya ro, but pendon berom yame, da ukon jamme, o Jesu Christ. Dau lembadu badhau, kallo hame ublay uppa badan bo. Hake jingalang kawe junga men sim bakut baro kaburambat ka jingyaro junom la junom. Amen. Togi tuai kumbau Jesu lahi kai ingi bentuai naga benta bahara ke jing tubo kabangi pen pau hawu. Ayu nampen kadang yagi, ayu nampen kai pen kia yagi, ha kabangi ay tilut ya ke jing tumo jagi, au trai unang shimti pura yagi, paun pelam yagi kibas bon mensiam, kibal lebha yakiwe, le isne yakiwe. Kopa jangim, baha bene kalong kabakui kagerten jame,
kan wan ka hima jamme kan long ka mon jamme ha ka kindaw kumba hapene to ai yang imenda ka jimbam jami ka bahala kasni ba to map yang ya kiringkang jami kumba ngirong map ke bales niu yang ba wadialam yang sya ka jimpan shoy henry to pelait yang na ka basniu to pelait yang ini karpaat ko try na ka jing sniu baro na ka jimpang na ka jing shitam na ka covid-19 ha ka jing spawn jamme to ai jing su jing sign ha ka sni jami knamba da ka jing rap ka jing sne jamme ngin light bara bo na ka pop ban ngin yo jing da na ka jing jing jar baro katbang idang ap ke me lendi ya ka jing karmen bakhui bat ka jing wan pa jong nam penim jangi o jesu christ Namar na chumi ka lam kahima, na chumi ka bod ka burong, shinam na shinam. Kotrai jesu christ me ubala om ha ki apostol jamme ka jing sub ngai happy ka jing sub janga nga ai happy wat pe ya ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing sub bat ka jinga tale ka wai kat kum ga mon jamme mame uba im bada basensha genom la genom ka jing sub kotrai kandon bara bo rengka batim dap da ka jing edu trai to ngin yai markelia Kukun lang bro, bakit no kipo ka perten, tus sen ayangi. Kukun lang bro, bakit no kipo ka perten, tus sen ayangi. Kukun lang bro, bakit no kipo ka perten, tu ajin sumyangi. Hakami ukun lambro jong ubale hakami ubakit na ka pop jong ka parte so kita ke bala kasha ka jing kawai jong ukun lambrot kamet bakas nam jong kris kan rianga shaka jingim bam chikku
Kontra Jesu. Ngis ngungu yami. Ngipindon buram yami. Ngimane yami. Hakani kayu kirish bapui. Haka bangilayo pediang yami. Haka kamionian mensiyam. Melawan syam sahabagi. Bagi terang yami ko Jesu. Kumbala terang yaki rikoi. Kumbala terang yaki ribahok. Yaki ribahok. Kumbala terang yami. Yaki lindok. Yaki riniam kibayim yaki jingim kabakui. Itrang yami kungi apostol. Palayaw mat yami markamat. Itrang yami kumpatrang yaka Maria Teisuti. Itrang yami kumbala terang yaka Maria Magdalene. Banyak kedua yami. Itrang yami kumbala terang ya Usakius. Banyak yami. Ko Jesu melang oblay jagi. Melang kenra jagi. Wan me kot me veringi. Bangin dup les bon. Bangin dup le isuni. Bangin dup le bha. Ya baro. Nama ka jington jami. Haki baro. Me shongsa bat mal ki beryu. Me shongsa bat kabalang bakoi jami. Me shongsa haki sakramen. Ko Jesu yarap yingi kamwan yame man kapon. Yarap yingi ban kam eat yame. Ban yabar ro ka jington jangane kaparte. Kampala di kikimigi pajagi. Kampala di kikon kikte jagi. Kampala di kike baro. Ban ba ya ka dipana. Ban pediang won ya ka jingshita. Ya jimpang ha ka jingim jagi. Ko Jesu habang ipang. Habang istam ni eat yame. Habang jingja. Habang snow marway. Habang snow kenja. Ni eat yame. Habang snow jingay name. Ni wad yame. Hado banda shem yame. Kotrai karko karda yagi. Pen koi pen kia yagi. Pen kalai ni ka jigi men siyam jagi. Pen kalai ni ka hinga sem jagi. Pen kalai ni ka parte baro kawai. Parsha ya ka COVID-19. Pen kalai ni ya ka bet ka pa jagi. Parsha ya bahar ka jimpang jagi. Parsha ya ka jing shitom jagi. Parsha ya ka jing kardo jagi jingim jagi. Menam pen rius pa yagi. Daga jinga e ka jame. Daga jingi ka jame. Shimdi pura yagi kotrai. Ay bori ni kotrai. Daga jingi jame. Ko Jesu ni ay tilor hame ya bar ki kon jame ki shiben ki bashimen da ya ka de ka yu kirish pakoi ay ki nang yo mat ya ka jingi jame ka jingar ko jame ka jinga e jame ha ka jingim jogi kar ko kotrai. Hallelujah, 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 hallelujah. Ki dia me kotrai ni mane
trai hi shakriya me ko trai hallelujah Jesus 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 hallelujah 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 shimti pura ko trai pen kalai ni jingim jungi ko trai hallelujah 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 Tonginya duwai Kopa mela ayengi hakane ka Eucharist kabenta haka jingim jamehi tayara bangin ailem karhai yaga jingi jame hake bari baro ipan yakane lemba Eucharist utrai jingim utrai undon rengka batim ngoya ka kle jame karpani ka jingar ko na utrai Ublay badon bor baro indri api nage jingma badu nice bon happy yage jinga e janga jingkar ko jango to ublay un pelong yage donu jambi ban shashkar yaga sur jango but kunda yan pindap yage naga jingko men bam chukut kunda to ai ba en shem yapi kiba kongo yaga lindi ki hukum ublay kiba shampang yaga babha bad ka bade badan dup new yapi ki nongya benda but ki pait bane but ki jingkar ko jango blay badon bor baro upa badokon badomen siyam bakoi kan ya happy but kan sa but pi juno ki les ban pen bana ya ka kobar babha jango trai da ka jingim ka jampi Kenapa shispa sankulai? Shispa sankulai. Paswai